Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yung amin papagayam. Hintay ibasa ti Proverbio Kapitulo 11, versikulo 9. Mabalin ang madadaol ka iti sao dagiti awan Diyos na nga maispal ka babaan iti kinasirib dagiti nalintag. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan ang may tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Napartak una ti pa nag-drive mo, Edmond. Saan tamat nga agap apura? Si Kamat, nervyosa ka launay. Iso adyak kayat asigat ti ag-drive. Tan napartak ka unay. Paspasardangan na ka ti traffic enforcer. Napartak ka ngamin unay. Tanag mo na ya. Gayam ko na kita. Kita ang aramidak ah. Good morning, sir. Sir, napartak kong na ti pa nagmaneho yo. Si Kakit Dimat. Gayam ko ti bus mo. Kasta ka di, sir? Mabit lang ha. Oh. Adto iti sangaribo. Imbagla pag meriendayo ka dagiti kakadwam. Thank you, sir. Mabalin mi ka din timapan? Sige, sir. Pasensya ka yan. Okay. Onya, bilib kan? Jak kayat ti kastangar aramidam, Edmond. Jak kanunungan ti kastanga aramid mo. Anya pare. Nakapagpanunot kan? Timingan ta pare. Tapno sigurado adakkel agatad ti maalat ha. Milyonaryo tanton, pare ko. Shh, tagtagari. Kumit kita dito ni misis ko. Ha? Apay. Di nakadipay ang multiplano ta. Saan ko ang mabalin nga ibagakan ko na pare? Amo mata ni misis ko. Nervyosa. Kasta ka di. Umakarta man iti pagtugawan. Tapno makapagsarita ta na imbag. Ijay talangan ruwan. Napinpintas ti pa nagplano ta. No at data ijay. Ay, parbangon gaya man. Kanya, nag-enjoy ka iti birthday party ti kumparek? Saan? Si Kamat. KJ ka launay. No party, ag-enjoy ka. Kasano ang makapag-enjoy, hak? Kat madandanagan, hak? Anya man ang ti pagdandanaga maya. Anya, kato'y misis ko na ya. Adda ka di manan plan-planuan nyo iti kumparem? Agatap ka man ako nakon. Nanggag ko ti pagsarsaritaan nyo itay. Ed, di mo ka di ammo adakkel akumpanya ti pagtrabahuan nyo? Maturog taman langin. Puro negatibo ti panagpampanunot mo. Kita ang tarubam. Napunon iti wrinkles. Gusto itaramidin ta pare. No data ti makaala iti kontrata para iti deja proyekto. I-jack up ta ti presyo tapno dakkel ti komisyon ta. Nagloko kan pare. Mismo adito yung opisina ti pangibagbagam iti data. Okay. Anya ko ma? Mangngnata ni boss. Pare, lakayan ni boss. Makangagpaya kat saanan. Asidag talang iti opisina ni boss. Madulami. Dinto pa namin ag-retire. Day talakay. Saan kayo madanagan? Siyak ti makaamo dito accounting. Maipalusot tayo day ta proyekto. Nangag mo day ta pare? Sigurado ka ngawan sabit iti daytoy? Nabayaga ko nagtrabaho ditoy. Amok mo kasano ti aramidak. Pare Ed, relax ka kadilan. Di panunutom kit di ka dyan makomisyon tayo. Namnay, jay bingay ko Manoya ti kayat mo. Jay kalkalaingan namutan Di ka din madanagan. Bayadan da ka. Basta siguradom lang anadalos ti trabaho para kadagita papeles, ha? Wana, sigurado day ta. Naperdi jay lugan, Edmond. Ano sampay laeng? Masukatan to daytay ti mabit. Gumatang ka? Saan la ako ti gatangek? Gumatang tapay iti house and lot. Anya? Bakit? Makikooperate ka lang kanyak.
Anya, Dakkel a kwarta daytoy, Layla. Numalak daytoy, mabalin kon ti ag-resign iti kumpanya a pagtrabahwa. Edmond, saan ka ko mga agaramid iti maikanywas? Anya, matan. Dadaalam lang ti dayaw kan reputasyon mo. Gapula ang iti kwarta. Sumarteng ka man? Edmond, Daytoy iti tandaan ma. Ado ti agar-aramid iti kalukwan. Saan la asyak? Ado di ta nangangato ti posisyon na iti gobyerno. Nga magtaktakaw da iti kwarta ti umili. Edmond. Panawan matan, tapno bumaknang ta, Layla. Good morning, sir. Agtugaw ka, Greg. Pinayabanda ka no, sir. Apay ka di. May papanday to'y kadagiti kontrata sarkan ti kumpanya tayo. Awan tarong ba nga pagdanagan nyo, sir? Everything is under control. Sigurado ka? Yes, sir. Agtalag ka lang kada kami. Well, I trust you, Greg. Thank you, sir. Sapay la kumata sana malaukan iti kalukwan. Dagiti kontrata asarkan tayo. Sana mapasamak dayta, sir. Jack ipalubos. Diyak kaya ti may babain, ha? Adun dagiti kumpanya asim mardeng. Gapu iti korupsyon. Diyak kaya ta maipada ti kumpanya tayo. Kadagi jay a kumpanya. Pinayaban na kamat ni sir. Bye-bye, Oh, anya nga tinagsaritaan nyo. May papan kadagiti sir-sirken tayo a kontrata. Anya nga iti kunana. Di na kano kaya't ang malaukan itanyaman na kalukwan. Anya? Ngam di kagdanag, pare. Nalinis tayong agtrabaho. Awan to ti makadlaw itar aramidan tayo. Congratulations kada tayo. Nabaligi ti sinarag tayo a kontrata. Ket milyon ti bingay ti tunggal may sa kada tayo. Ket gapo tayo iti tulong mo, Berna. Kunak kada kayo. Nalakalaan nga aramidan day jay. Maipalusot tayo dagiti anomalya. Isungar da bilib kamin kan ka, Berna. So nga ita, agraragsak tayo. Agiinom tayo para iti baligi tayo. Appliance store to'y napananta. Saan ka kadi maragsakan? Oh, bumabatan. Tagpili ka iti kayat mo. Edmond, Agpili ka iti kayat mo, kunak. ang Hadday ta ka manan. Agbati ka dito'y lugan, no di mo kayat. Awampay ganas. isublim ko man ti kwarta. Apay ko ma. Awan ti makaam mo iti naramid mi. Isu nga aguli magkalaeng. Pudno gayam anak kagatang kayon iti baro alugan yo, Layla. Sa anak ang naragsak nanang. Ne, taapay. Jack amuno sa dino tinangalaan ni Edmond iti kwarta. Anya, Amok nanang. Adda ilimlimod ni Edmond. anya ti kayat mo asawan. Jack kayat ti agsaw nanang. Amok ngamin adakkel abasol ti aramidon da. Anya, Jack mat ngamin malapdan ni Edmond. Kanayon apagapaan mi day taabanag. Di nakpulos denggan. Happy anniversary, sweetheart. Anya day to eh. Regalo kan ka. Saan ka di nabayagan at arigagay mo ti maadan iti kwentas? Anya. Oh, lukatam day ta. Amok. Nanginaunay daytoy, Edmond. Talaga nanghina. Nangalaam iti... Agungoy takmanan kan ka, Layla. Mabalin ka di. Aguli makalangan. Aguli makalatan. Di kan agdamag no nangalak iti inggatang ko iti dayta. Edmond. Dadaulam lang ti aldaw ko. nakumpleto yu gaya man dagiti appliances yo. Anya ka diti mapaspasamak, Layla. Kas kalaag problema aka na yun. Talaga nanang. Jack mailamang. Anya,
No maibalod ni Edmond gapu iti aramidan na akalukwan. Kasano kamin a pamilya na. Greg, papaayaban na kano ni sir. Oh, di mapan ka. Madandanagan nak. Si kakit di man. Apay ko mga danag ka. Naulimak namin ni sir kadagiti kalabas. And? So what? Delikado kano na makaungat ti tao an ulimak. Sigod mo to nakas Jenny, sir. Danag mo na ay. Greg, Amo mo daramidan berna. Ulawam. Tapno mayaw awan ti saritaan. Di ka kadagdanag. Relax. jak maawatan dahi ti amarikrik nak. Itaakla ang anagdanag iti kastoy. Berna, anya ti kaya tasawan dagitoy a papeles. Sir, Dakalagata ti kwarta tinapukaw iti kumpanya. sir, Kasapulak ti palawag mo. Agpalawag ka iti sangumi kadagiti board of directors. one sir. Payabamot na Greg ken Edmond. Kaya't ko ida ang makasarita. Napilaan tayo ni ti kaso. Kunakon kat. Ni Greg, iso ti mastermind dito eh. Ayan na ka din. Saanan ang mabirukan? Awanan iti address na. Anya? Gapo iti kinadakkel ti kwarta na pukaw. Ang mga maikabil iti listaan dagiti wanted. Oh. Edmond, kasano tamatan? Dagiti pamilyata. Dagiti anak ko. Babasit na pay. Kasano ta itan? Saan la si kati problema? Urasak. At damot pamilyak amang namnama kanyak. Sir, imayak. Tapno makisarita kada kayo. Saan nyo ko man nga ituloy ti darom? Taapay asan? Ipagpagapuyo la ko man iti pamilyak. Nagpanunot ka kumaan na laing. Sakbay nga inaramid yu daytoy akalukwan. Edmond. Sayang. May saka pa ay kadagiti pagtaltal ka ka empleyado. Ngam dinadail mo ti panagtalek ko. Sorry, sir. Kasano da ito yan, Layla? Kasano da kita anaktan? Awanan ti trabaho. Ultimo benefits ko. Jakon maala. Edmond, sa anak anag kurang anang palagip kan ka. Layla, Ammom ti epekto ti narami diyo. Laplapdan ka idi. Gaputadyak kayat ang makabasol ka. Ngampulos, saan ka adimnag? Awanan, Edmond. Namimpinsanan anapukaw mo ti amin nga impundar mo iti mano atawan. Nadadaal pa'y tinagan mo. Sinayang mo ti amin, Edmond. Anyan anaragsak no ti biyag kat nasaliwanwan. Nga mas naragragsak ti biyag anakurapay nga awan ti laok na akalukwan. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan ana itampok diti programa tayo. Dala kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panantarabay na inbag nga oras kada kayo amin.